Kakšen da best dan bo pa danes. Danes bo pa res mega maziljenje, kar je bilo. Amen? A lahko čutiš že Božjo slavo v tem prestolu, kar je bilo. Amen? A lahko vidiš lahko, če čutiš Božjo prisotnost. Wow, je stalo. Danes imamo fenomenalne goste z nami. Jaz sem jih srečal v Amazoniji, v Manausu, kjer je, mislim, da je vsaka 5. hiša je cerkev. Mislim, da to je najbolj krščansko mesto na zemlji, je Manaus. To je fenomenalno. Če boste kdaj šli na dopust, pojdite v Manaus. To je v Amazoniji, v Braziliji. In tukaj imamo pastorje tam. Jaz sem spal pri njih doma, pri Diasu, pa njegovi družini. So me ful dobro pogostili. Imel sem se res fenomenalno. Abimael me je pel tja. In nikoli ne pozabil takšno Božja slava, halleluja. In ful sem vesel, da so danes že, mislim, da 3. v Sloveniji. Zdi se v third time v Sloveniji. Petič, wow, slava ti je. Tako da danes bojo podelili besedo z nami. Na koncu bojo ful dogajali čudeži, znamenja, ozdravljenja, Sveti Duh bo deloval, halleluja. Tako res, mislim, pričakuj ful Božjo slavo danes, amen. Rec svomu sosedu, blago tebi, da si danes prišel, blago tebi. Blago tebi. Da nisi doma ustal, da nisi glih danes doma ustal, pa bi se pa cel teden sekiral, ker bi slišal glas vse zamudil, halleluja. Ampak rec svomu sosedu, blago tebi, da nič nisi zamudil, halleluja. Moj kolega Toni je prišel iz restauracije Hitra žlica. Tako da, če boste kdaj šli na Marico, bivša modna hiša je prav plac. In, dajmo skupaj stati, bomo slavili, jaz, kar je ljubno. Matija, si vajna okla. Abime, you can take that mic, put it on. Aleluia. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, graças te damos pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença. Queremos que nesta noite o teu Espírito se mova neste lugar. Que a glória e a Shekinah de Deus desça sobre este lugar. E que os nossos corações se encham de ti. Nós precisamos te dar o melhor nesta noite. Nós precisamos que os céus desçam sobre esse lugar. Que o teu poder venha sobre este lugar. Para curar, batizar no Espírito Santo e fazer maravilhas neste lugar. Porque tu és Deus. Este é o teu lugar. E nós somos a tua casa. Portanto, Senhor, toma a primazia deste culto. O primeiro lugar é teu. Recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor. Recebe as nossas vidas. Em nome de Jesus. Dvigujemo srca k tebi, Gospod. Jezus. Ci
Zdravljaš zlomljena srca. You bind up our wounds. Ti obvezuješ naše rane. You restore our joy. Ti si izvor našega veselja. Resurrection power. Moč ustajenja. Awakening our heart. Prebudi naša srca. Life in the spirit. Ti si uživi našega duha. Steady do, steady do, steady do. Chudavito ineto, chudavito ineto, ime naš Jesus, Jesus.
Stoją długo poszli, czyje żywlenie złomię Drobacaki złocięci słyszy Twój głos jest sam. Ty
Otvori se danes Bogu na voljo. Unconditionally, Lord. I am yours unconditionally. Danes prihajamo v Tvoje svetišče.
in Jezus je tukaj, haleluja. Pogovarjaj se z njim. Pogovarjaj se z njim zdaj, haleluja. Pozabi, da si v cerkvi. Pogovarjaj se zdaj z Jezusom, haleluja. Sreči se z njim, haleluja. Več ni kot to je največ. Celo pogovarjam z njim, celo družim z njim. On je tvoj najboljši prijatelj. On te razume. On te ljubi brez pogona. On ima vedno načrt za te. Oh, haleluja, Jezus. Haleluja. Haleluja, Jezus. Prodri vsako srce, haleluja. Prodri vsako srce na tem mestu. Prevzem nas, Gospod, haleluja. Prevzem nas 100%, haleluja. Prodri še globje v nas, sveti ljub. Prodri še bolj v nas. Ne bomo še bolj nasičeni z Božjo ljubezni. Ne bomo še bolj polni Svetega Duha. Polni Tvoje slave. Prevzem nas. Haleluja, prodri v nas še bolj. Odprimo še manj srce. Še manj bolj se odpri. Vabno še, Bog je na tvoje strani. Oh, haleluja. Zaupamo ti, Jezus. Zaupamo ti vse svoje življenje. Vse svoje upe polagamo vate. Ti si naš up, haleluja. Ti si življenje. Haleluja, Jezus. Jesus. Haleluja, Jezus. Jaz predajamo ti to cerkev. Predajamo ti vsako srečanje. Predajamo ti vse, kar se tukaj dogaja. Jaz ne bo to vse tvoje. Karkoli delaš, pri tebi slava. Vzem naša življenja, vsak naš talent, vsak naš dar, ne bo potopljen, v tvojo slavo, zapakirano tvojo ljubezen, in razmnožen za ljudi tega sveta, Nočemo biti nikoli več enaki. Hočemo gledati tebe in biti preobraženi v tvojo podobo, slave v slavu, Jezus. Oh, haleluja. Ni Bog dober. On te nikoli ne zapusti. On bo vedno ti bo bližji kot tvoj tim. Oh, haleluja. Njegova ljubezen nas vedno zasleduje. Hvala ti, Jezus, da si dal vse, kar si imel. Sam, da bi nas dobil, haleluja, v svojo družino. Da smo tvoji sinovi, tvoji hčeri, haleluja. Roboso, korovorende, velike, da vas je. Oh, haleluja, če ne tvoje mazili ne danes, ne nas osvobaja vseh okov tega sveta, haleluja. Ne naredi popolno delo, haleluja. Hvala ti, Gospod. Oh, haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Oče nebeški.
Hvala ti, Očka nebeški, hvala ti, Sveti Duh. Hvala ti, Sveti Duh. Hvala ti, Sveti Duh. Jesus. Sreči se z njim, haleluja. Za olje tvoje ljubezni. Hvala ti za olje, haleluja. Ka med teče v nas, haleluja. Hvala ti, Jezus. Haleluja. Ti nas transformiraš. Slavim, haleluja. Tvoja prisotnost, z gležno do kolen, z kolen do pasu in pol do ramen, haleluja, in pol čez glavo, haleluja. Smo potopljeni v tvoji prisotnosti, ker zgubimo svoje življenje, haleluja, da se najdemo v tebi, haleluja, v tvoji reki življenja, haleluja. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Slava, 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 slava. Hallelujah, ne reka teče, teče, teče. Hallelujah, ne reka teče, teče. Hallelujah. Haleluja. O cerkev, kamorkoli pridemo, naj reka teče, naj teče. Rec svojemu sosedu, naj reka teče. Noč pa ugašati reke, haleluja. Lahko pa žgeš ličilniku. Haleluja, cerkev, jaz vam povem, Jezus lahko pride nazaj letos, če bo reka tekla, haleluja. Amen. Cerkev, jaz ne vem, koliko hitro lahko recimo poplava, cel narod poplava, da smo vsi pod vodo. Ampak če lahko voda to naredi, koliko bolj Sveti Duh, haleluja. Jaz ne vem, haleluja, ampak moj načrt za letos je, da nas poplav reka, haleluja. To je moj plan, da nas reka preplavi, da mu to polni duha, haleluja. Da ko boš v špegel pogledal, boš mislil, da si najprej Jezusa videl, pa boš pa videl, da si le to ti, haleluja. O, haleluja, haleluja, haleluja. Amen. Ena oseba iz okolice Zagreba me je klicala, preden je še prišel. Ona je bila 2 leti že v postelji, nepokretnost, praktično toliko težav s hrbtenico, bolečine take, da ni mogla niti več zase skrbeti. Nisi mogla skuhati, nisi mogla pospraviti nič. Poslušala je potem video, ki jih posnamemo mi, tukaj pastor Klemen. Slišaš? Ja, rečem. Skratka, šla je k Marinkotu, pastorju Marinkotu na molitev,
In je prosila mene, da naj pogledam, kdaj bo apostol Ashley v Zagrebu. Jasno sem jaz povedala, ne vem, ali je ta gospa uspela priti do Ashleyja ali ne, ampak prej je hodila v Rimokatoliško cerkev in je bila zelo, zelo huda, prav huda je bila. Je rekla, lejte, kaj učijo. Oni pravijo, da je Božja milost očitno, da sem jaz bolana, ker me Bog ne ozdravi. Kaj pa poslušala naše pridige, je začela verjeti v Boga, da Bog ozdravlja, da Bog osvobaja ljudi. In ne vem, ali je prišla do apostola, ne, ampak par dni nazaj je spet klicala. Je bila vsa je bila polna Boga, hvaležna Gospodu, po 2 letih je ostala. Lahko dela, slavi Boga in se zahvaljuje za... To je od gospe. Jaz imam pa še eno kratko pričevanje po meni, če smem, za minutko. Vsak večer 9:10 se dobimo na Zoomu na kavarna.si. Sestra, mili brati, tisti, ki se želi pridružiti, preučujemo Biblijo, molimo za potrebe druge, skratka, zastopamo za cerkev in se imamo fajn. Spoznavamo se. No in v eni take priliki sva bile samo zberni same, žal, tisti večer, ampak nič hudega. Sem imela molitveno potrebo za mojo hčerko Laro. Namreč naslednji dan je imela razgovor, drugi razgovor že za službo in sva se strinjali v molitvi, ne Berni, sva se strinjali v molitvi, da bo postavljena na pravo mesto in da dobi to službo, če je to po Božji volji. In je, hvala Bogu. Živa, zdaj imamo še na hitro, 2 minuti seveda, ne? Meni nekaj cajta ni bilo, tako da sem ful vesel, da sem nazaj, da se sprašal, kje sem bil. Prihajamo nek nov odnos, bil sem na počitnicah na povabilo ene nove osebe, da sem se družil 3 tedne. In prej sem šel, kaj sem molil Boga in sem rekel, da prosim, bod z mano ves ta cajt, kjer sem tam, da bom pač ta nov odnos, ko bom začel nekako gojiti, da bom miren, da bom dober, da se bom upiro skošnjala vse te stvari. In vse te 3 tedne bo vse to ful super, vse tako spontano je potekalo, kukar, da vse normalno. No, pa eno tedno iz tujine smo prišli pa v Slovenijo, pač ko ta oseba si želela neke zimske pravljice, sem rekel, peljem na veliko planino, sem tam rezerviral kočo in pridemo gor, vse zeleno, nič snega, ništa. In se zjutraj zbudimo, prvo noč naslednji dan tako 1 meter snega, še celo noč zapadala, tisto res pravljice naredilo vse. In gremo mi po ulmu snegu hodati, se vse vzdiral, nisi nič splužil, tako da se bomo res rabili za 700 metrov pol ure, da smo hodili. Naslednji dan smo šli pa že domov in čisto noče še več snega zapadala. Tako da se zjutraj jaz zbudim in rečem, zdaj kot pravi moški, bom jaz mogel trd pot, da bomo lahko sploh prišli po tej poti do gondole, vsega tega. In sem zgodaj zjutraj vstal, grem jaz sneg, utiram pot. In že začnem, oj bo, kaj mi tega treba, res napor, tretja. In kaj se mi zgodilo na trenutku, v luknjo padem, res po 2-metrska luknja. Jaz nisem mogel ven iz tega, sem rekel, brez energije, brez moči, brez vsem, kaj, zdaj pa še te luknje vstava. Sem rekel, res kaj mi to treba, kaj sem toliko nevreden, sem toliko gliv, da bom tele zmrznil. In ti smo se res tako obrnem Bogu, zdaj prosim, a je res to potreba, lahko mi prosim, saj pomagaj, ne morem ven prijati nič. In v urnem trenutku pride ratrak. V naslednji minuti prišel gospod, vodja žičnici z ratrakom in na srečo sem me rdeče oblekel, da me je videl tam neko uni luhni, da se je ostavil in mi vrgel špago, da me sploh lahko potegnil. Tako da, poj pa prišel, si ti zunaj koče, sem rekel, ne, nisem čez ene druge koče, ampak rekel, gremo v tvoji smeri, evo boš me zdaj celo pot splužila. Tako da jaz sem se prematril, da bom vse potaptal, on je pa prišel z ratrakom in v trenutku po celo pot naredil. Tako da, poj na koncu smo lahko vsi srečno domov prišli. Pa da se še namišljam, ena beseda mi je prišla, pač jaz sem prej molil to. Na koncu, ko sem vse to zgodilo, pač sem rekel,
Bog ne bo z mano, prosim te, da se te čutim, ampak dokler je bilo vse v redu, sploh nisem pomislil, da to je z mano. Samo takrat, ko mi je nekaj zagustilo, sem ga pa prosil, kje si. In takrat sem rekel, zdaj rabim čudež, in v bistvu me ni pustil na cedilu, on mi je takrat pokazal, da sem ves cajt s tabo, in v bistvu dam ti vse, kar me prosiš, vse, kar te slišim, in evo, ne ti bo, te zdaj še rešil iz te jame. Tako da mi je prišel pol tukaj ta citat, pač kaj pomeni, kaj nam Bog da. Tako je napisal v Markotu 2:24, zato vam pravim, za vse, kar molite in prosite, verjamite, da ste že prejeli in se bo zgodilo. Tako da iz tega razloga pač jaz vedno znova in znova pod vsakih takih se zjutraj rečem in se rečem, vse, kar imam, ti predajam Bog. In način, kako živim, in poklic, kako bom upravljal, in stvari, ki jih dobivam, da jih vračam nazaj, ljubezen do drugih, ki jih dobivam od tebe, tako da to mi je ena tisto pač beseda prišla, kaj pomeni dobivati od Boga in tudi dajati nazaj. A paz do Senhor Jesus. Božji blagoslov od Jezusa. Pastora Kézia, To naša pastorica Kézia ela é apaixonada pelas nações. je zaljubljena narodu. E quando ela pisa numa nação, ela faz logo uma aliança. Ko vstopi v narod, karkoli narod, je takoj se povezuje, se poveze s tem narodom. Era a segunda, agora é a terceira semana, terceiro domingo de cada mês. Torej, vsak tretji nedeljo, vsak mesec Nós temos um culto de missões. imamo misijonsko bogoslužje. E nós pegamos a bandeira das nações Mi pa ustavimo zastavo narod, e entre as nações a Eslovênia in med njih je zastava Slovenije e nós pedimos, Senhor, in molimo, prospera, Gospod, aviva prosperiraj, e oživaj abençoa muito mais in še več a tua blagoslavljaj igreja na Eslovênia. tvojo cerkev v Sloveniji. E nós sabemos que Deus está ouvindo. In vemo, da Bog to sliši. É um prazer estar aqui Ja, to je, com o pastor Clemen jaz sem zelo vesel, ker sem tukaj Pastora. s pastor Clemen, Carol. s pastor Carol. E eu sei que há uma aliança que Deus forjou entre nós através da vida do pastor Abimael. In vemo, da imamo zavezo in smo povezali, ker Bog je tako delal preko Abimaela. E nós sentimos como essa igreja é saudável. In mi pa čutimo, kako zdravja je ta cerkev. Porque a igreja saudável é aquela que é movida pelo Espírito Santo de Deus. Zdrava cerkev se giba v moč Svetega Duha. E a gente pode sentir que o Espírito Santo está aqui. In mi pa čutimo, da Sveti Duh Você je está tu. sentindo aqui do meu A lado čutimo, da esquerdo? Sveti Duh je tu. Você está se sentindo aqui do lado direito? A Você está sentindo čutimo, a aqui? čutimo. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus, slava Bogu, Aleluia. aleluia. Dê uma salva de palmas Vemo ao Gospoda, Senhor. da slava Bogu. Aleluia! Aleluia! Eu queria meditar um pouco na palavra do Senhor nosso Deus. Jaz bom tudi nekaj povedal Božjo besedo. Em Lucas, capítulo 10, Evangelij po Luku, 10. poglavje, verso 38 vrstic 38 até o verso 42. do 42. Esse texto, ele fala do tipo de crente ou de igreja que existe em toda a terra. Ta tekst govori o vrste vernik ali vrste cerkev, ki obstaja v tem svetu. Na América do Sul, onde está o Brasil, Tam v Južni Ameriki, kjer se nahaja Brazil, na Europa, onde está a Eslovênia, v Evropi tukaj, v e Sloveniji na América, onde está os Estados Unidos. in tam v Ameriki, kjer je Združene države Amerike. Só existe dois tipos de igreja. Obstajata samo dve vrste cerkev. A que incomoda Cerkev, ki moti, e aquela que fica incomodada. in cerkev, ki postane, ki je motna.
E graças a Deus a igreja da Eslovênia In hvala Bogu da crkva v é Sloveniji a igreja que incomoda. je ta crkva, ki moti, Incomoda o inferno. moti in peklo. Anda na contramão do mundo. Hodi proti tem svetu E vive a essência da palavra de Deus. in živi temelj, bistvo Božja beseda. Essa é a maior alegria que um cristão pode ter. To je največja radost, kar kristjan, vernik lahko dobi. Eu quero ler esse texto da Bíblia, Torej bom bral, kaj piše que Božja fala sobre beseda. Marta e Maria. To govori o Marti in Mariji. Diz assim a palavra do Senhor. Tako pravi Božja beseda. E aconteceu que, In ko so potovali, indo eles de caminho, je prišel v neko vas entrou numa aldeia in je šel notri v e vas certa mulher, in nek žensk por nome Marta, z imenom o Marta recebeu em sua casa. ga je sprejela v svojo hišo. Repita comigo. Lahko z mano ponavljate. Marta o Marta recebeu ga je sprejela em sua casa. v svojo hišo. E tinha uma irmã Imela je sestro, chamada Maria, ki ji je bilo ime Marija. o qual, assentando-se também Ta je sedla aos pés de Jesus, Gospodovim nogam ouvia a sua palavra. in poslušala Repita njegove comigo. besede. Repita comigo. Lahko ponavlja tudi po meni. Maria Marija ouvia poslušala a palavra de Gospodov Jesus. besede. Marta, porém, andava distraída Ampak Marta je bila zelo, je imela zelo zasedna. em muitos serviços Je bila polna službo, potrežbo. e aproximou-se de Jesus Pristopila je Jezusu e disse: in rekla, Não te importas Gospod, que minha irmã ti ni mar, me deixe servir só, da me je sestra Diga pustila sama a sreči. ela que Reči, me ajude? vendar naj mi pomaga. Jesus respondeu: In Gospod Jezus je odgovoril. Marta, Je Marta, rekel, Marta, Marta, estás ansiosa skrbi e afadigada in vznemirja por muitas coisas, te veliko stvari, mas uma só ampak samo é ena necessária. ti je potrebna. Uma só Samo ena é necessária. ti je potrebna. Uma só Samo ena é ti je necessária. potrebna. E Maria In Marija escolheu a boa parte, je odločila, vzela najboljše o qual não lhe será in tirado. noben bo vzela od njih. Esse texto da Bíblia nos fala da atitude Ta tekst iz Biblije govori o de Marta odzvajanje, od atitudije, izvajanje od Marte e de Maria. in od Marije. Diz a Bíblia Sagrada que Marta recebeu Jesus em sua casa. Božja beseda pravi, da Marta je sprejela Jezusa v svojo hišo. Mas quando nós convidamos alguém para entrar na nossa casa, Ampak ko mi povabimo ljudi, da pridejo na obisk, não basta somente convidá-lo a estar na nossa casa. ni dovolj, da samo jih povabimo noter. Esse primeiro passo é uma boa ação, Ta prvi korak je zelo dober korak. mas se você não der atenção para essa pessoa, Ampak če ne Não daste valeu- pozornost te não ljudi, valeu de nada to je kot nič. você convidá-lo a estar na sua casa. Brez veze, da ste povabili ljudi, da pridejo na obisk. Pastor Abimael aprendeu bem com o pastor Cleber. In pastor Mael zelo dobro se je učil s Klenom. Está nos dando bastante atenção. Veliko pozornost nam daje, Tem andado conosco, hodi, gre z nami, tem conversado conosco. pogovarja z Isso nami nos deixa alegre. in to nas provocira, da smo veseli, zadovoljni. Mas Marta convidou a Jesus Ampak Marta je povabila para Jezusa, se hospedar em sua casa, da bi ostal v njeni hiši. uma atitude correta, To je dobro, mas uma motivação errada. ampak z napačno motivacijo. Porque ela não deu atenção para Jesus. Ker ona ni dala pozornost Jezusu. A palavra do Senhor nos diz que Jesus estava ali e ela não deu atenção para Jesus. Božja beseda pravi, da Jezus je bil tam,
Ampak ona ni mu dala pozornosti. Quantas vezes Jesus está bem pertinho da gente e nós não damos atenção para Ele? Kolikokrat Jezus je tako zraven na meni in nami in ne mu damo pozornost. Ele quer nos ensinar, On želi nas učiti, Ele quer nos restaurar, on želi nas ohraniti in prenavljati. Ele quer mudar a nossa história. On želi spremeniti našo usodo. Ele quer fazer parte dos nossos problemas para solucionar os nossos On problemas. želi biti del naše probleme, da bo rešil tiste Mas às probleme. vezes nós não estamos dando atenção para Jesus. Ampak včasih ne mu damo pozornosti. Amamos a Ele, Mi pa ga conhecemos ljubimo, a Ele, poznamo Jezusa, convidamos a Ele estar perto. ga povabimo, da E ele vem pra ostane da Ele zraven entra na nas. nossa On casa, pride Ele v entra naše na nossa hiše, vida, v našem Ele življenju. faz parte da nossa On je família, del naše družine, mas não damos atenção ampak ne mu damo pozornost para o que Ele tem para nos ensinar. za vse, kar on ima, da nas uči. A Bíblia Sagrada fala de um homem chamado Zaqueu. Božja beseda govori o človek Ele queria ver- z imenom Zakej. Ele queria ver quem era Jesus. On je želel vedeti in videti, kdo je bil Jezus. Havia uma curiosidade na vida de Zaqueu. On je bil zelo radovezen. Radovezen, tako. Quem é esse Jesus que tanto falam? Kdo pa je ta Jezus, ki je veliko govoril? Jesus que cura os enfermos, Ta Jezus, ki ozdravi bolne. Jesus que restaura, Jezus, ki obnavlja Jesus que življenje. faz paralítico andar, Jezus, ki hromi ozdravi. Jesus que tem mostrado uma salvação poderosa em Deus. Tak Jezus, ki pokaže tako odrešitev v Bogu. Quem é esse Jesus? In Zahej je želel vedeti, kdo pa je ta Jezus. Ele tinha um problema Ampak Era- Zahej je imel problem. de pequena estatura On je bil tako majhen. e a multidão era maior do que ele. In množica je bila tako večja. Ele queria olhar, mas ver quem era Jesus e não conseguia. On je želel vedeti, kdo je bil Jezus, ampak ni mogel. Mas o que ele fez? Ampak kaj je storil? Teve uma ideia. On imel je idejo. Eu vou subir numa figueira, Jaz grem tam v drevesu, porque ninguém pode impedir ker tam noben bo meni que eu veja preprečil, Jesus. da gledam Jezusa. Se você quer conhecer Jesus, ver Jesus e experimentar Jesus, Če želite videti Jezus, poznati Jezus, izkusiti Jezus, não permita que nada venha impedir você de alcançar esse objetivo. ne dovoli, da noben to preprečuje, ta namen, ta želja. Ele subiu na árvore, Jesus convidou ele e disse: olha, eu vou lá na tua casa. In ta Zahej je storil, on je šel gor v drevesu, ampak Jezus ga videl in mu povabil, da ti sebe povabi, da bi šel na obisk v njegovo hišo. A palavra de Deus diz que Jesus foi até a casa de Zaqueu, entrou na sua casa. Božja beseda pravi, da Jezus je šel v njegovo hišo, Zaqueu deu atenção para Jesus. Zahej mu je dal pozornost, Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Zahej je sprejel Jezusa s tako veselje E lá fora existia um povo incomodado. in ven je bilo ljudstvo, ki so bili zelo moteni. Jesus vai sentar e comer com um homem pecador? In so začeli reči, Jezus bo notro in bo se pogovarjal in jedel bo z grešnikom. Será que Jesus não sabe que esse homem é indigno? Mar Jezus ne ve, da ta človek ni vreden. Existia lá fora um povo incomodado. Van je bilo ljudi, ki so bili jeznati, Mas dentro daquela, jezen na te situacije. mas dentro daquela casa Ampak notri, v tej hiši, existia um Zaqueu incomodando, je bil Zahej, ki je motil drugo. porque ele ouviu a voz de Jesus. Ker on je slišal Jezusov glas. Ele ouviu a palavra de On Jesus. je slišal Jezusovo E besedo. ele disse: Jesus, In mu je rekel, Jezus, estou disposto a mudar de vida. jaz sem na voljo tebi, da bo moje življenje spremenil. Se eu tenho defraudado alguém, Če nekdo sem ropal, ukradel, se eu tenho tomado o que não é meu de alguém, če jaz sem vzel tisti, kar sem vzel od nekoga, eu vou restituir 4 vezes mais. jaz bom vrnil 4-krat več. Sou capaz de dar metade dos meus bens para os pobres. Jaz želim dati
polovica od tvojih stvari revni. Eu quero viver a essência da tua palavra. Jaz želim živeti bistvo, realnost tvojo besedo. E diz a Bíblia Sagrada que enquanto existia um povo lá fora incomodado, In Božja beseda pravi, da medtem ko so ljudje so bili van, jesni, dentro daquela casa, ampak notri v tej hiši existia um grupo de pessoas celebrando a salvação em Cristo je Jesus. bila skupina ljudi, ki so praznovali in so častili Boga zaradi odrešenja, ki je prišla v tej hiši. Eu não sei se nós estamos aqui nessa noite tipo Zaqueu, alguém apontando defeitos e erros nossos. Ne vem, če smo tukaj tako kot Zahej, kdo nas obsoji, nas pokaže prst. Mas nessa noite, Ampak danes večer, Jesus está ministrando a palavra. Jezus govori besedo. E nós estamos como o coração de Zaqueu, Mi pa imamo tako, srce tako kot Zahej. dizendo assim: estou pronto a mudar de In atitude. rečemo Jezusu, jaz sem pripravljen, da spremeni moje življenje. Estamos decididos a viver a tua palavra, Želimo živeti skladno tvojo os besedo, teus ensinos. tvoje poučevanje, E učenje. vai haver uma grande alegria In taka vesela por bo onde se nós je passar. pokazala, karmokoli bomo mi hodili. Então, quando nós damos atenção para Jesus, Torej, ko mi damo Jezusu pozornost, quando ele entra nesta casa chamada coração, ko on pride v tej hiši z imenom srce, quando nós consagramos a ele a nossa família ko posvečamo naše e življenje, estamos dispostos a ouvir a sua palavra, ko mu povečamo naše življenje, smo odprti, da bomo sprejeli njegovo besedo. nós vamos, sem dúvida nenhuma, Brez dvom experimentar uma grande alegria de Deus que vem de dentro para fora. bomo oživeli in uživali veliko veselje, ki pride od ven, od znotraj. Jesus estava participando de uma grande festa. Jezus je bil na veliko zabavo, kako se reče? E ele disse assim: In je rekel quem Jezus, crê em mim, Jezus je rekel, Como tisti, ki diz- meni veruje, como diz as Escrituras, kdor meni veruje, tako kot pravi como pismo, diz a minha tako palavra, kot moja beseda do pravi, seu interior od njegove fluirão, transbordarão rios, 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 rios de água viva. Então alegra teu coração. Alegra teu coração. Alegra teu coração. Aleluia. O Aleluia. apóstolo Paulo diz que as tribulações dos tempos presentes, do dia de hoje, Pastor, apóstolo Paulo je rekel, da Não. naše stiske, da danes, ki imamo, aleluia, não é para se comparar ne sme se com a primerjati glória que há de ser z slavo, revelada, ki bo se com a razodela, glória que há de ser revelada, slavo, ki bo com a komandal, glória que há de ser revelada. slavo, ki bo Sinta a glória de Deus, sinta a glória de Deus, experimente a glória de Deus, desfrute da glória de Deus. Uživate Božjo slavo. Olha algo interessante. Glejte, zanimivo je, Voltando para o texto, ko Marta gledamo, estava distraída em muitos serviços. Cuidado. Marta je bila zelo zasedna z veliko delo. Distraída. Pazite, ona je bila Ah, zasedna. quando eu tiver um tempo, Ko jaz bom imel čas, primeiro os serviços prvi jaz moram e to delati, depois Deus. potem bo Bog služil. Quando nós vivemos essa realidade, Ko mi tako živimo, vamos ficando fracos na fé. postanemo šibki v veri, Nós vamos ficando duvidosos. začnemo dvomati. Marta estava distraída em muitos serviços. Marta je bila zelo zasedena, ukvarjena je z veliko delo. As distrações com as coisas desta vida Torej, stvari tega življenja, não tega podem sveta, nos afastar de estar aos pés de Jesus. ne smejo ali ne morejo preprečiti, da ostanemo v Božje nogi, De estar ouvindo da poslušamo o que njegovo, Jesus tem para dizer. kar ima on da nas Jesus nos pove. reuniu nesta noite aqui Mi smo tukaj danes, para nos selar com a sua presença, da nam pove, da njegova prisotnost para je nos tu, selar com a sua glória. da njegova slavo je tu. Nós não vamos estar colocando
colocando em primeiro lugar as tribulações desta vida. Ми Бог дали во първо место тежаве наше življenje. Mas o nosso coração vai se despertar Ampak naše srce bo zbudeno. em saber que há uma glória de Deus que está sendo revelada na minha, na sua, na nossa vida. Ko se zavedamo, da Božja slava bo razodena v naše življenje. Mateus capítulo 6, verso 33 e 34. Matej, Evangelho po Matej, 6. poglavje, vers 23, versículo 24. Diz assim, mas buscai primeiramente. 33 in 34. Iščete najprej Božje kraljestvo. Buscai primeiramente. Iščete najprej. Amarás ao Senhor teu Deus Ljubi, acima de todas as coisas. ljubiti Gospod tvoj Bog E nad ao teu vsem. próximo como a ti mesmo. In tvoj bližji, najbližji, tako kot Primeiramente vse. Deus. Prvi Bog. Mas buscai primeiro o reino de Deus Ampak prej iščete e najprej a sua Božje justiça. Božje kraljestvo in E njegovo todas pravičnost. as coisas que vocês estão precisando, In vse, kar vi pa rabite. o Senhor vai acrescentar. Glória a Deus. O Senhor, faz assim com a sua mão. Faz assim, recebe na sua vida a bênção de Deus. Božje blagoslov. As tuas preocupações, os teus problemas, aquilo que está batendo a sua alma. Tiste ki tebi užalje. Busque primeiramente o reino de Deus. Iščete O prej Senhor najprej vai te Božje abençoar, kraljestvo. vai acrescentar, Bom vai bo dodal, multiplicar, bom bo vai dodal. ampliar. Bom Dê bo glória a dodal. Deus! Dê glória a Deus! E aí Jesus diz assim, Jezus je rekel, e não vos inquieteis. ne skrbite. Às vezes nós ficamos inquietos. In kako zaskrbljeni smo Uma mi. inquietação. Zelo zaskrbljeni smo Embora, mi. pastor Clênia, Mi smo morali acaba domov. Prosim, lepote, prosim, Por favor, pastor, tá hora aqui, ó. E Jesus diz, ei, não fique inquieto, não. Jezus pravi, ne skrbite. Eu tenho uma obra para fazer na sua vida. Jaz imam tako človito Fica delo. aos meus Da pés. dela, da ste Olha, Busca minha moje presença. moj nogi, Confie na minha Saúde, palavra. obra, E você vai experimentar o melhor. Aleluia. Senhor, não fique inquieto. Gospod pravi, ne skrbite. Pois pelo dia de amanhã. Za jutri. Ah, aquela preocupação amanhã, vou ter que fazer isso. Jutri moram to Amanhã storiti. tem aquela Jaz situação. moram to rešiti. Eu preciso me preocupar. Jaz moram biti zaskrbljen. E Jesus diz, não, me Jezus busque. pravi, ne iščete me. Tranquiliza teu coração. Bodi mirno. Eu vou entrar nessa causa, eu vou entrar nesse Jaz problema. bom rešil. Eu vou entrar nessa Jaz situação. grem v te Eu vou situacije. trazer paz sobre a Jaz tua bom vida. prinesel mir v tvoje Não življenje. fique inquieto. Ne skrbite. Basta cada dia o seu mal. Naj vsak dan Vai me buscando. sebe težavo Em primeiro lugar, in iščete eu najprej Božje vou kraljestvo. estar ao teu lado In jaz bom todos s os teboj dias. zraven s tabo 1000 vsak dan. cairão ao teu lado. 1000 bo padlo na 10.000 tvoj à tua direita. 10.000 na Me tvoji busca desnici. primeiro. Ampak ti mene Me busca iščete primeiro. najprej. Iščete Me mene busca najprej. primeiro. Gospod reče. E nada vai te atingir. Nič do Aleluia. tebi dotaklo. Aleluja. Glória a Deus. Slava Bogu. Para Jesus, Za Jezus, Marta estava ansiosa e afadigada. Marta je bila zelo zaskrbljena in tudi utrujena. Há uma coisa que a Bíblia Sagrada diz assim, irmãos, Božja beseda pravi, não deixe a tua congregação. Biblija pravi, brat, ne zapusti vaš zbor, vašo skupino, Como é costume de alguns, tako kot neki delajo, tanto quanto vede, tako da boste que vedeli, o dia do Senhor está se aproximando. da Gospodov dan se Jesus está približa. voltando. Jezus pride, E nós temos que estar juntos assim, unidos, fortalecendo a mi fé. pa moramo biti skupaj v veri. Eu sendo edificado, Jaz, ko sem porque Jesus zraven, está curando aqui na ker vidim, da Eslovênia. Jezus Está se batizando zdravi no v Espírito Sloveniji, Santo na krst v Svetem Eslovênia. Duhu. Está libertando vidas na Eslovênia. O Oslobaja reino de ljudi Deus na está Eslovênia. implantado na Eslovênia. E eu fico alegre. O reino de Deus Ja, in pa Božje kraljestvo se razširi v está sendo Sloveniji. implantado na Je Eslovênia. tukaj sejen v E eu vou Sloveniji. fortalecendo na fé. To moja vera E se vou je dizendo, poslani Deus veša. da Eslovênia é o Deus do Brasil também. Bog Slovenije je isto Bog, ki deluje v Braziliji. Ali estava Marta ansiosa, In tam je bila Marta Ja, zaskrbljena in com utrujena muitas z coisas. veliko stvari, veliko delo. Existe no Brasil um alarde
não sei se aqui chegou isso, que existe uma doença chamada o mal do século. Já ouviram falar? Ne vem, če smo že poslušali, v Braziliji so omenili, da obstaja stoletja. Lá conhecida como depressão. Tam v Braziliji imenujejo depresijo. É uma doença de mente. To je bolezen v umu. A pessoa se alimenta de muitas coisas, Ljudje veliko se hranijo, lê z muitas veliko stvari, coisas, veliko berejo, mas não ocupa a sua mente com Deus. ampak ne vzame njihov čas z Bogom. Marta estava ansiosa. Marta je bila zaskrbljena. Essa enfermidade ela vem de uma ansiedade. In ta bolezen napade zaradi A pessoa fica ansiosa. zaskrbljenosti. A pessoa fica ansiosa. Je oseba postane zaskrbljena. Que vai beber, que vai comer, que vai vestir, Kaj bo pil, que kaj bo tem que jedel, pagar. kaj mora plačati. E começa a se alimentar mais dos problemas do que da promessa de In Deus. se začne hraniti Deus tem uma bolj s promessa. problemov kot Božjo obljubo. Deus tem uma promessa. Bog ima obljubo. Deus já te deu essa promessa. Bog je že tebi dal ta obljubo. Deus já falou para você. Bog je že tebi Você povedal. é dele. Ti si Ele é njegov. todo teu. On je tvoj. Tranquiliza teu coração. Mir v tvojem Ama a Deus. srcu. Ljubi Ama Boga. a Deus. Ljubi Ama a Boga. Deus. Ljubi Boga. Tira a preocupação do teu coração. Odstrani tvoje srce zaskrbljenost. Não fique ansioso. Ne bodi Não fique zaskrbljen. ansioso. Não fique afadigado. Ne bodi utrujen. As preocupações da vida têm deixado muitas pessoas doentes. Ja skrbi povzroča, da veliko ljudi postane bolni. Procura o psicólogo. Iščejo psihologi, Procura o psiquiatra. iščejo psihiatri, Procura um médico. iščejo Procura um zdravniki, cientista. pa znanstveni, E o seu problema, ampak njihovi a sua problemi, doença, njihovi é bolezni, falta de intimidade e comunhão com Deus. v resnici manjka, ker ljudje manjka odnos, intimnost z Bogom. Porque Jesus pode curar. Ker Jezus lahko Pode ozdravi, mudar totalmente a sua história. spremeni tvoje Eu življenje. já estou encerrando. In zdaj bom končal. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Knjiga Pridiga 3. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. In vse ima svojo uro. E há tempo para todo propósito In vsako veselje ima debaixo do céu. svoj čas pred nebom. Então há tempo de trabalhar assim, não vamos ser preguiçosos. Ker seveda imam čas, da delamo, ne bomo mi utrujeni. Há tempo de estudar sim, vamos Leni, estudar. Vamos je se čas, da se qualificar. učimo, da študiramo, da hodimo v šolo. Há tempo de se divertir também. In imamo tudi čas, da se zabavamo. Mas o tempo que é de Deus é de Ampak Deus. čas, ki je za Boga, je samo za Boga. Cutuca aí quem está do seu lado assim, ó. Je, povej nekomu, ki je zraven tebe, ej, Nunca substitua nikoli nadomestite o tempo que é de Deus čas, ki pripada com Bogu, outra coisa. z drugim stvarem. Porque não vai dar certo. Ker to ne bo del. Não vai dar certo. To ne bo del. O tempo que é de Deus é de Deus. Božji čas je Aleluia. Aleluja. Aleluia. Aleluja. Esse tempo que nós estamos reservando aqui é um tempo de Deus. In ta čas, ki smo Deus rezervirali, está je za curando. Boga in Bog bo zdravi. E Deus está curando. In Bog bo E zdravi. Deus está In libertando. Bog bo E osvobaja. Deus está In fortalecendo. Bog bo E Deus ohrabri. está animando. In Bog E Deus está navduja. alegrando. In E prinese Deus está fortalecendo. E agora? radost in nas daje moč. In zdaj Aleluia. Você está sentindo Deus na sua vida? a vida da Deu glória, deu glória, deu glória. Levante sua mão assim, ó. Deu glória, Deus. Slavo Gospoda, aleluja. Vamos concluir. Zdaj pa končamo s tem besedom. Porque existia uma mulher chamada Marta incomodada. Zato, ker je bila, je obstaja ženska, ki je bila zelo zaskrbljena. Mas existia uma mulher dentro daquela casa que estava incomodando. Ampak je obstaja tudi ženska, ki veliko motila druge. Maria, Marija. ela estava aos pés de Jesus, Ona je bila v Jezusovem nogu. ouvindo a palavra de Je Jesus. poslušala Jezusovo besedo. Enquanto Marta estava ansiosa, Medtem ko Marta je bila zaskrbljena,
Maria estava com um sorriso no rosto. Maria je bila taka z veliko Fala, smeha, Pai, ki je imela in govori, Oh, še Jezus, Fala mais, Jesus. Jezus, reči še Me več. ensina mais, Uči mi Jesus. še, Eu Gospod. quero aprender contigo, Želim Jesus. s tabo se Quando učiti. tem essa fome na sua vida, Papai, na sua eu mão, assim, ó. cheio. Dê glória a Deus. Glória a Deus. Ouve da palavra de Jesus. Volta e biti lačen Jezus sobre você. Estava ali ela satisfeita, alegre. On je bila vesela in zadovoljna. Sabe o que Jesus diz In veste, kaj Jezus para Marta? rekel Marti? Ela diz, ele diz, Marta, Marta, duas vezes. Je rekel dvakrat, Marta, Marta. Ele podia falar só. Marta estava tão distraída Je que bila tako era zaseda. necessário Jesus falar duas vezes. Jezus je potreboval reči dvakrat. Como é o nome do irmão? Kako vam je ime? Milan. Mila. Mila. Milan? Mila olhou. Mas tako je me gledal. Se Mila tivesse Ampak distraído, če je bil zaseden. quer dizer, Mila. Milan. Če je Mila. bil zaseden, Milan. Marta estava tão distraída Marta je bila tako Tão zaseda, descuidada. zelo zaskrbljena, que Jesus chamou duas vezes. da je Jezus govoril, Marta. Marta, Marta, ei, Marta. presta atenção! Ei, pozor, Marta! Maria escolheu a boa parte. Maria se odločila za najboljši del. Ninguém vai arrancar. Noben bo Ninguém to, vai tirar. noben bo to Ninguém vai ustvaril, roubar. noben bo to Ninguém vai ukradel, tomar. noben bo to Sabe vzel. o que Jesus quer dizer através dessa experiência de Maria para mim e para você? Veš, kaj Jezus želi povedati po mojem življenju, tebi in meni, skozi te izkušnje? É que essa revelação da palavra de Deus hoje que está sendo liberada ao seu coração, Je da ta razumete, ninguém pode tomar. ki bo spustil v tvoje življenje, noben bo Você to sabe ukradel. que Deus está falando com Vi você. veste, kaj bo v Você tebi sabe que o govoril. Espírito Santo Vi está veste, kaj confirmando bo a palavra em você. O Sveti Duh Você potrjuje sabe que njegovo Deus tem besedo. promessa para Vi você. veste, da Bog ima Você obljube sabe, za nas. você sabe, você está Viveste, sentindo. Eu viveste, preciso viveste, acordar. čutite, Eu zbudite preciso se. estar atento. Eu se zbudim. Preciso dar atenção Jaz para moram biti Jesus. pozorni, jaz rabim Jezusovo pozornost. O Espírito do Senhor está aqui. To Božji Duh je tu. Você diz assim, eu não tinha planejado. Lahko rečete, da mogoče, mar lahko reče, da jaz nisem načrtoval. O Senhor da minha e da sua vida. Ampak Gospod, Sabia- moje življenje, Sabia que eu precisava je vedel, da jaz to rabim. ser Potreboval. ministrado por esta Jaz palavra. rabo to besedo. Sabia que você precisava Je ser vedel, ministrado por esta da vi palavra. pa rabite to besedo. E Ele está dizendo para todos nós, To nam pove. eu estou feliz com você. Jezus reče, da on je Porque zadovoljen z vocês nami. foram capazes de escolher um tempo, Ker ste bili mogli odločiti consagrar esse tempo čas, odločiti čas za Gospoda, para estar da aos mu meus posvetiti, pés, da biti v Gospodove noge recebendo a palavra. in sprejemati njegovo besedo, besede življenja, Palavra da cura, besedo zdravljenja, palavra da renovação, besede o obnavljanju. a palavra que fortalece a fé. Ta beseda, ki ohrabri vero. Quantos estão felizes com Jesus nessa hora? Kdo je vesel z Jezusom? Alguém que quer receber Jesus como Salvador? Obstaja nekdo, ki bi sprejel Jezusa Kristusa kot Alguém que está nos odrešenik? visitando pela primeira vez A nekdo tukaj je prišel prvič tukaj e está dizendo no seu coração, eu preciso entregar minha vida para in Jesus. v svojem srcu veš, da Jezus govori, da morate dodati svoje srce Jezusu. Até hoje eu fazia parte de uma multidão Do danes sem bil del množica, que fica incomodado com os crentes. ki je zaskrbljena, ki je z verniki. Mas agora eu quero passar a viver e fazer parte de uma multidão In zdaj želite živeti que vai del incomodar, in biti del od que tistih, vai ki estar bodo aos pés de Jesus, motili, ki bodo v Jezusove noge. ouvindo a sua palavra Bo poslušanje njegovo besedo e desfrutando da sua in tudi palavra. bo užival njegovo Eu besedo. quero convidar você aqui à frente, se você
quer diante de Deus fazer esta decisão no seu coração. In če želite sprejeti Jezusa Kristusa, povabim, da pridete tukaj, da molimo za vas. Deixa o Espírito Santo, In dovolj, da Sveti Duh, que trouxe essa revelação ao seu coração, ki je prinesel ta razodetje v tvojem srcu, completar a boa obra dopolni, Até izpolnite o dia. dobro delo. até o dia, Do dni, o grande dia do velik dan da vinda de Jesus. od njegovega prihoda. E aí, pastor Clemente, In pastor Klemen, se você me deu um abraço ali atrás, in to, da prej, ko smo prišli, ti si tako meni dal objem. e eu disse assim, In sem rekel, como vai ser maravilhoso no céu. kako bo čudovito v Eu nebesi. entro aqui, fico no meio daquela multidão e Líder. quando você me olhar, você vem na minha direção. In ta pride v nebesi, in ti pride v Povos, meni. tribos e In nações. tam bomo videli narod, plemen Um in só povo em Deus. E nós nos države. abraçaremos. Samo eno ljud, kako eno ljud bomo se objemili. Vitorioso de Bomo Deus. se Você objemali. recebe para você isso assim. Zmagovalci, kdo pa sprejme Faça to? assim, ó. Sprejmi kapo Segure. Drži Segure to. com ato profético. Drži to. Drži to. E diga assim, eu vou morar no céu com Jesus. In povej, jaz bom živel v nebesi z Gospodom. Deus te abençoe. Gospod te Deus blagoslovi. te abençoe. Gospod te Se alguém blagoslovi. quer correr nos braços de Jesus, A nekdo, ki bi sprejel Jezusa, venha. a je obstaj, a je E eu quero mais de Jesus. Eu quero estar como da bi Maria. želi biti da bi želi v Jezusove noge, da bi sprejel več od Gospoda. Obrigado, pastor. Hvala, pastor Klemen. Lhe amamos. Mi ga ljubimo te pastor. Res te imamo. Slava Bogu. Amen. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, a galera pode vir ajudar você em oração pelas pessoas? Amém. Sim. Eu convido todo mundo para orar. Deixa os bebês no colo. Pastora Kézia. Pastora Kézia, Pastora Lucy, Pastora Pastora Gilda, Pastor Fabiano, Pastor Davis. Mi pa želimo moliti za vas. A Medtem ko unção se nova de Deus. É uma alegria. Thank you, Carol. As coisas velhas, ó, de ontem, passaram. Taka radost Hoje, je že učutimo tukaj. há um novo Stanje movimento. minilo, danes je nov začetek. Há uma nova glória. Je nova slava, Uma nova unção. novo Uma maziljenje, nova fé. nov vera, Uma nova novo esperança. vero, novo... E quando for o próximo culto, Novo quê? nova esperança, A nova novo fé. upanje, Quando for o novo próximo upanje. culto, In naslednji bogoslužje. renovação de Deus. Še prenavljanje, In prenavljanje od renovação Gospod. Bo še nov. Mais renovação In de še Deus. prenavljanje od Boga. Até chegarmos no céu de glória com Cristo Jesus. Da, Vamos orar. dokler ne bomo v nebesi z Jezusom. O nosso irmão Oséias. Oséias. Ozeja Ele ora por cura. ima dar pozdravljenja. E se você estiver enfermo com In če, alguma doença, če imaš nek bolezen, če čuti, da há a imaš nek unção de bolezen, Deus sobre ele Božje maziljenje je nad njim. para liberar cura divina Da sobre a sua vida. sprosti, da Božje čudeže v tvojem življenju je ozdravljenje.